Hemm bżonn li l-awtoritajiet konċernati jipproteġu l-ġurnalisti hekk kif huwa importanti ferm għad-demokrazija ta' kull pajjiż. The real worry for me is that our combined dedication, our commitment, our pursuit of truth, our very profession is now so much under attack. We're now in danger of being extinguished altogether. Kien dan il-messaġġ tal-ġurnalista Alex Crawford waqt taħdita li saret b'mod virtwali, diskussjoni bl-isem ta' Journalism Under Attack li kienet organizzata mill-Għaqda Repubblika bħala parti mill-programm ta' attivitajiet li qed isiru biex jitfakkar it-tielet anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Tul il-karriera tagħha, Crawford, ġurnalista Ingliża ma' Sky News, esperjenza ta' attakki, teddid u saħansitra tortura. Lista ma tispiċċa qatt ta' sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħidma ġurnalistika tagħha madwar id-dinja. Alex Crawford faħret id-determinazzjoni li Caruana Galizia uriet biex fl-aħħar mill-aħħar kixfet il-korruzzjoni tal-Gvern Laburista, tant li l-istess determinazzjoni u kuraġġ waslu biex swew ħajjita. As journalists, our loyalty should only be to the truth, and that flies under no flag. It's our duty to call out government hypocrisy and political greed or corruption. It is a really tough environment out there for journalists, and we need the support of ordinary folk and also decision makers to protect us. Alex Crawford qalet li barra l-fatt li l-ġurnalisti ma jiġux rispettati tax-xogħol li jagħmlu, riċentement bdiet tintuża l-frażi fake news biex wieħed jipprova jirredikola x-xogħol tal-ġurnalisti, attakki minn dawk li ma jogħġobhomx dak li jkun qed jiġi pubblikat. Crawford qalet li sfortunatament dawn l-attakki ħafna drabi jsiru mill-gvernijiet infushom minflok jagħtu l-protezzjoni meħtieġa lill-ġurnalisti.